Anopano siabo Ghana de shimama mamuni na chimama kwaba. De AHENKAN933FM Sabraso. En small dress yo memuni esi adwana no pay. Ye de baba sumu sa anopano sia akan kase adeshimama. En small drop betie bi ene say. Aishawan ne me nimni de baba tudwa se maame no. Enya de okọ ba bia wa baba chirem ehun sempinsu ye de ba. Kwame na dankan so se na nado dankwa kufuadu wa bwa adwuma na sama hama ne de wontra ne baby nwene. Ya beko bi maso na meko South Sudan ene say yi nantwe babro ahasa wo mo gira na niwransa kanade emu nchirimu de kobai na me de ba Ghana de shimamba ne anapay mayan fasida ema ODI Electronics afi Obuba amensumete be ebebo adwumadi ade aba memene da bia enwume no so kosi enwume no wotwe dia no atie bi medimu nsem eba besomo adeshima mansemi etwagu live on Facebook and YouTube search AHENKAN933FM adwenchene fatuo ya no ahye na afi wa like page no na FFF anopai information centers any radio station online adepini afakase live ewo bunu mantemu asantemantemu ene poe mantemu ebradunum ekwaduosia wakenkanfo eyeme kwaku enin kusimene afia ampofowa afa Ghana de shimamba kase bona na pay yeshase Kane enfifi mantemu suafo owura kwamina dankan de atudwa wose his excellency Ghana mampani dada John Dramani Mahama woni adefoforo bi a woba abeya magana fo se aso obi anim se Ghana mampani dada John Dramani Mahama enanu so de hunu so sababa betena benja so na wabu oman se mampani na se na ni so de hu en owura kwamina danka kiremu se enya de se betentam emfa na wose say his excellency na nado dankwa kufuado ene ni MPP ni eso mo number ene Mahama nso esanse Mahama ye toaba edema no ebe ye vice president akire wo be ye pemu no ansa ye president ye san atoade so mfie 9 Nanso Ghana afo mpuntu dwuma bia no ye hu ye enti se nipa we nam tantan no asa kwaba se wo sa pa mampani adi a wo se Ghana afo etena se wo ye mprim akoma esanse wodi bibi papa bia eye edema Ghana afo owura kwamna danka to ne nsem so en wo ba manye chem se hwe wo mo se MPP fo asa na wasa kura no na enya John Dramani Mahama ene ye de ba comparison ede no ababe tusu se ene MPP ni ndisi wan na ye papa wo se wo bia anim dada e wo Ghana ha se ene MPP amanyo kori amanyo ko bia wo mo se fatase esanto amso biem esanso mo di abenjwa ne de ma wo mo no wo ma ba be so ebuo mai e mo oman no etumpon se wura Owura kwamina dankan atwo ne nsem so no se Dr. Alhaji Mahamudu Bamia waya mampani abedi akire na wose mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Bamia ye no se wode Ghana mampani dada John Dramani Mahama so ne vice president ebretwa wodi ye na wode sankofo mienu ejina ensaniani a wo munyi na da obi Ghana fo ebefa eye Ghana mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahamudu Bamia esanse Bamia ba ye kra na nya ne digital wo de Ghana fo nam abefo ntenta kase no se hwi enti digital so dia nam so ede ababua Ghana ha sei no enya sam keto se sei enkwafo na sika nyu form se ase nyina da se sika ni nyina da ya kampo enam digital enu nti se ya panipa wo bo adwuma papa na de yina na dan kwa kufa do free ho na ya fa Bawumia ene John Dramani Mahama nsi wo say Mahama wo mo number baku sei ni eba na mamwo ene akandie mapa urampoa Dr. Alhaji Mahamudu Bamia mpo wafa nani ankede na nado dan kwa kufado ne JDM si wade a wa wo hwa Bamia mpo na wafai na eye pemu no ankasa otope ochimampi esie wose ani pipia manyo konde wo mabọ adwuma papa na wo hwa nyoma hodo mde agu akwan mu a eya papa na beboa emo man Ghana etumpo enti Mahama pra wo prega peso wo ba bie na me ya bole bambo de sie nunto mame me krampo emi ekraboni ozes ba me sum nyame Ghana corruption etia sete na nado wanya hwe wo so wo boa ensem a John Dramani Mahama ne nam keke nyina da wo boa ye de agbandwa ne man so won transfer
Woman number 21 brand by Yashi. A ya Owura Kwame Nadankan Sabono. What to Munchi and Tibi. The last person who should be talking, is President Mahama, former President Mahama. Fitting Vice President Zuma. Say your nurse, say your teacher, say your driver. Yes, we need to challenges haba. Be so there. Na challenges. Mawabe is alternative President Mahama. My goodness. The Ghanaian people as people with short memory. Yeah, we be young Kamubo. Maybe sapade. War mine is them, war mine name, and the war mine from Yadi, or man paying that this year, Yadi, Ura, Baumia, Yadesia. Let's make a choice. Obey Vice President. At our Frankata, a sharp one. Remember, Amajaro, remember this Brazil and Baya, Ma Yobia Kake, no Babaka, the Attorney General then, Minister for Justice. He led the pack for what he could get for his pocket. 50 Vice President Abiru. Indeed, the President set up a committee to investigate him. From Vice President, mod by a president. There is not a single sector of managing this country. President Mahama, you know to what? Look, your man sometimes up. Not one. Not one. And Ufu Master and I didn't care about it. August was trying to mouth and for one. Wabakuachi. Can I no and I am 15 months swafo. Owura Kwame Nadankan. Private legal practitioner no kroya sanso ye lead counsel Maame Aisha wa chane ni abai wa kama wabepiem e wo man konkron Ghana mu na maame obaye on the fuma gudie no otu e na afi otumi twanua no sum konuma mu ye pamo no wa afimpini ni donkron e na afi wasan ba wa afimpini nya duonu menu na asem no kopie court e na owuro no e na ye ne mra nim ni amri bi no yem na hyebjani mo manfo obrekum abeto ampeso aso retired captain in Krabia Ifadate e de ababa tudwa se wa abre won kopiem e wasem di bia won kran Accra Circuit Court no endrada asema court o ka che wo mo ne se Maame Aisha wa abre pamo no afimpini ni donkron no wa okoi ofrioma mu koi kra eno na ne mra nim ni si da bi maame no anko ba bia anti sazam no mo keka no eno no tene te enukro bia nim ebiem osaka to so se ensem twofo kansem eyedede woma etufuma gudi a wom kutatumi krata wom ka wasempa na owura mra nim ni a osanso ye kane brekum na hyebjani orumnyafo retired captain in Krabia Ifadate a no na edi asema maame ahyawan sa to so kabiem se asem no kren to kran asem di bia to ahyeda eno ne ebobo sumi ne de to so aduonu nso nti yantwan edu a na de wo no ye de ato aso. I think it was a wrong move, but they took her out of Ghana. Today we are being told in the court that she sneaked out of Ghana, which is false, a blatant untruth, an inaccurate statement which was made to the court. Very sad, most unfortunate. My worry is that the media has overhyped this small matter of mining without license and doing mineral sales without license. It's a small matter. It happens every day in Ghana. So I don't see why the media should even write an editorial on this matter. And it is that which is creating a problem and giving all manner of insecurity to the issue. We mranim ni private legal practitioner. Osanso ye lead counsel Maame Aisha wan China ni abaiwa ye bribi atwam na ye mra hyebjani mo manfo brekum abeto ampeso aso retired captain in Krabia Ifadate enono na nanu si yape ana mra hyebjani mo manfo wosi Sala West urumnyafo Mohammed Adams Sakpolu enso chechem na oche se Aisha wan enya no kreda se pamu ni fromemu nemom okote ba bi pa ko wo man ba bi ko tenan ena man mu mpanifo abi ebon ho ban na osisa nkanya sa na tianke ba ne sen ena afimpinu ni dunkrumwa de ba afimpinu ni aduonu ye fira se ye Ghana card ni premu ya pam no entikwan ba so na ofa ya ye Ghana card man no man nya ne de entikwan ba so pa na fai ye oche se ya mpam ni bia o man mu ano na ohye ena nkofo bi o man mu mpanifo ya bi pe nkofo bon ho ban ti de koye eno no. The woman was never deported. She was only kept somewhere. She was protected by people in government, because if indeed she was deported, at what point did she come back into the country? And especially that we have issues, people are saying she even went to renew national identification card. And you and I know that when you are deported from the country, just as you are traveling outside the country, you go through immigration process and they take your fingerprint and all of that. And so
even granted that she even came through an illegal means back into this country. Just February this year, she went to NIA to renew her Ghana card. And if she was deported, it would have been recorded in our system that this person has been deported. And so if she tries putting her finger on any of our machines, like the NIA database, they would have detected that this is the person that was deported. Something like that has been reported. And so for me, I have a different view. She was never deported. We are only pretending that we are fighting the Galamsey. And the other side, those that are pretending that they are fighting the Galamsey, they are the same people that are involved in destroying our forest reserve. They are involved in destroying our river bodies. We so I am Nashabi Johnny Moman for Sala West, or the man for Mohammed Adams Suparu. Yankwa yanim ewa na pano nsia akan kasia bono emuna yabeto so na fei yade edwatonde no bansa na fei yato aso ODI electronics infanto anim se nei who TV, fridge, deep freezer, gas cookers, blenders, kettles, washing machines. Dia me fie ye dem man yoma ko show basahare so de ODI electronics ena abenya sa enyoma no na kettle bi glass nkwa enso ni gubu ahu na aso blue wurampo papa ne bo aso fufulefo brabeje wo de nyeko yusu wo fie na dade sen no kra nso hye wanu ma asie betu enti brabeje kettle bako na fa koye bibia pesa awona abai odi ahiti me bai se mi hiti bia da jam di dware ya nam de abetena ha enti ODI electronics nyoma no eya papa eche na afa so do se sikatin kura wa na so pe bi na kura wa betimi di aba na watua ne so pe nkete swampian utu awia wa ba befa wa de ekowei umpe na de he na ope akwawie bremu na yese ade na ope wahunti fani kakra na nso na befu wade enti odi electronics nyama no papa na enhyehyɛ da ho nso eye pa mu ye enu nti AHENKAN933.3 FM ase ubehu ODI electronics ana frɛ 0550 900 0550 900 Ope baby abo wade tonde hu dawura AHENKAN933.3 FM ena me kamfo dia me sanse yan no yeto yebo ase na ade na ye ton no nyamirika so mako yi akirekirem ti nipa ne tifie no wo ti a wase okay ni mame nso ade nhwe woso hwe na ade no so ya papa ye nso ya monioma sebe fun ho ban monioma nioma enya hu dawura wo fie ha quality dia papa ena ya yebo hu dawuro ti wakoso hwe na so ni demu a ewura ni zigizaga mu a ene de bia se aduane na wo ton se ba no wabie se ye school se provision store bia ene de bia so wasi usu ani ba ne sana ama wade na wo ton no so akwa so sika be ba onsem enti bra be bo hu dawuro wa AHENKAN FM ase na yanya no fine fama na bebu esa se na AHENKAN FM wadi kan ene se bu ade mintimi ntaki o odi abra na ne marketing manager enchwetwe nkomo woni ne twetwe nkomo a bibia ba kama 0244 290093 0244 290093 Obuba amenso metebe ebebuo eyade bia yesua de film esan bo amane bebre na ebebuo so de otia edepa miko bia ni jopa de bia odidi wi a no achenkwoda tena hono no obu ombe kwancha de efe ye disika na ye okodo na akotukodu anu agya ho nda acha semunti sanso enam koye no manka bi de wankokra sanka ye no de tata ankwoda ne san na nsumi opakunya adan ho di amomafo nso hu no ebi ono so de nyankopon de dom no eno no ebi de didie empaibo ebi de ballbo ebi de kasa ono so de ebebu ti mo amakoma so de na mo amote behua be edi be no me pacho makunya ena aba no AHENKAN FM tumedi adi aba ya tudi nse ebebu meme da bia enwe no so kosi enwe no wotwe eno ntimo betena se ebe sa kansi no wo obedi nkunim ne ebe chawade eno ntisi wani jiun so obeba ebebu ibia bomodian bra be registration e AHENKAN FM Frondex anase se obabi a wona kwa wa ginamba wi ne fa yens embisemu bi opebia
fra Kwame Asante no so na host 0593 649595 0593 649595 na ne Kwame Asante endi ebebu ihu nkomo afia de shimama meko obimasu ansana no ma yenko anumsemna na yenko obimasu de asisi wono mo Anya abusia ayanto aso National Association of Sachet and Packaged Water Producers wono mu de ababa tu dwa nanso se no nioma boa ya den pa fu obo akosoro enu nti omo so baba to pure water bottle water nyada wo mo baba tum na yasika mu de ne yeyi no wo mo ade baba je 7 cedis won so ufrika ni mu na wo kwa akoto e wa bodwa fo no a ya de bema 9 cd 9 Ghana cd city na o pesa top water sachet ne de na nya o 10 Ghana bi we yo maka ne na obi di budget 10 obi di budget 12 enti na cha say no na wonum kirekire mu a eyefu obu akwasuru nti anu omu se bottle obu anu ma churches wani a piota sachet mu de wampe enti bottle no so eni ya ubetu ya pa ketwa no 2 Ghana ena medium so 3 cedis kane na nya 3 na ye 2 se e kwa 3 na abusuan sasem on de betu dwen nam so me kwa bonti ko busa kwa bana kim na nsampre 1 poro tie bi de Ghana for the 2 yenim Pure water baako a yebeto no 50 pesos mom de ano den pa because when you cry na 20 pesos you cry mde ko you cry say you cry yentimi nto no mo san betum asa e de akọ 50 pesos ne on be no mo ade mom ye beja anom ye be no efie nsu de ja pure water ne so yebeto no baako 50 pesos ida no de say o man na ye de adechie bia mutu ne mem enti bona wuni de ye besa ye bona wudada na ne anom asemo enti o man pa enti mpenifu wo mpa na enti ye ble wablabo emu sei ana ma shida katakata kwani omu hu ne ekwana na pure water me nukra 50 pesos cry blem na mo de baako ba 50 pesos dia ya num susi ano ebula na ye ba saba na ya num era si ade mo pese mo kuya na bebi amu peja ade ekono no prekwa pure water 50 pesos ade na sisi no ade amani si ano peso ye den 50 pesos dia ewiasna na ekwa wiye no bible kwa ka to ho de esi de nya si awi enti piota baako beto ni 50 pesos yesi nyame adoma September 19 ena eba besha ase busumie womi ane de to so dunkro ya hwe ya ye ba betu to baako kitikiti baako se ya 50 pesos sachet ne de sachet no 9 cd ti uniska unum so Ghana fo bi adwenkyere fa santumi ho ena omde atudwa afi adishimama ye ko South Sudan won ka so mo kan de guma ro bebro baako elio na no bete Apagasha Apagariyu Apagadech and de ekeka ho mamintinzim ede na asi oko South Sudan a emprempram no kasi won dodo na man na dodo enenam 11,480,793 won doso na de American emudodo amuchichemu adio watwe 80% won mankasa yekua ebi nya moa ebi dua to so de ne de ekeka ho enemu amuchichemu du 10% eyemfidi dwuma enemu maako amuchichemu nsia 6% pe wom ye abandwuma e wo South Sudan na akuafo doso nti akronfo so afa ho adwen ena se akuafo nya moa titu no wom nya moa no wom nya moa na emo so mtanya mpan na ndwi wom nya na akronfo wia mpempen de ababeto ne sei akronfo wiemu maako asa 300 nantwe 300 every South Sudan na bia port wom wia free no eye bronu bia wom fe no don't not ewo Warab state wo South Sudan na eno na ni wuranom abom pempen abo nyen pa baako wom doso wom abom pempen abo fiom da sori ya enantwe maako 300 wom na ade twede pememe yabo obia koni wuranchen ewo South Sudan we akwa ya asem kase a samikin ewuranom enam so aka kire aban ne sei aban ye no ntutuo yo na so mbe wia de na nkofo be wia na ntwa momakoye ho nneema mane so akoye nsem de a aban ne hwe no mfa pelpeli ye entui na asomdwe emra South Sudan ti de ekoso obi man so South Sudan eno no Ghana de semamba ye focus ye bono ensi ha sei na Maakye embeto so na ene anapai ye producer eye amasafo a atwe sanso ena Kwame Asante de kwa Befontentan kase no eso ye je breaking kind ma wo eye me
Afia ampofowa mene kwaku anin kusi kasia bona